Reka twongere tubasuhuze, twongere tubifurize umugoroba mwiza, umugoroba w'umugisha kuri mwese abakunzi ba Eugene Official, aho mudukurikiye muherereye, mudukurikire muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikiye muri ku mugabane w'Uburayi, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika, ndetse no ku yindi migabane igiye itandukanye. Reka mwese tubabwire ngo ikaze muri aya makuru yacu. Amakuru yacu rero akaba ari amakuru n'ubundi tugiye kugenda tugaruka n'ubundi hano muri aka karere k'ibiyaga bigari, ariko by'umwihariko tukaza kwibanda kubikomeje kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yacu rero yo kuri uyu mugoroba ni munyemerere mbabwire ko tugiye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Tugiye kugaruka kubikomeje kuba cyangwa se kubiri kuvugwa hano muri buno Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho hari ibindi bihuha cyangwa se andi makuru yatangiye kugenda ahwihwiswa ko M23 yaba igiye kuva mu mujyi wa Bukavu. Ibi bikaba ari ibiri gutangazwa na Wazalendo, bakaba batangiye kugenda babikwirakwiza hano muri mujyi wa Bukavu. Turaje turebe mu by'ukuri bakabahamya neza ko uwategetse AFC M23 kuva muri Uvira ari nawe wamaze gutegeka ko igomba mujyi wa Bukavu. Ibyo rero turaje tugende tubigaruko turebe ese bimeze bite, byifashe bite, ese ayo makuru bayakuye. Byose tugiye kugenda tubikugezaho. Icyo usabwa no kubana natwe ukamekinga shwa kwa kanze kuri subscribe ugakana no kunzogera, ubundi rwose ku buryo inkuru icyageze ugomba kwibona amu imbere. Gusa ariko ku rundi ruhande ibintu bikomeje kugenda biba bibi cyane hano mu mujyi wa Uvira, kuko n'ubu tuvugana amakuru aturuka hano muri Uvira aravuga ko igisirikare cy'u Burundi cyangwa se ingabo z'abarundi zikomeje kugenda ziyongera hano muri uyu mujyi wa Uvira, nyuma yuko twababwiye ko hari bato zigera kuri enye zamaze kugera hano muri uyu mujyi wa Uvira. Andi makuru atugeraho nanone aremeza ko hari abasirikare benshi b'abarundi bari hano bita ngo ni za Kavimvira. Aba basirikare rero ngo bakaba biteguye kugira ute, bakabiteguye guhita batangira cyangwa se nabo bambuka bakaza hano muri uyu mujyi wa Uvira, bakaza rwose bakambuka bagahita baza gutangira n'ubundi ibikorwa by'intambara hano muri uyu mujyi wa Uvira. Turaza tugenda tubigaruka nabyo n'ibiri makuru twamaze kuba tugenda tubategurira, aho kandi ku rundi ruhande turi buze kureba ubu tuvugana ikijyanye na internet cyangwa se network itumanaho hano muri Uvira tayari cyamaze kuvamo cyangwa se amaze kugikuraho. Amakuru wenda turazana yo kuyagigaruka mu buryo burambuye, ariko amwe mu ingenzi dufite nuko iyi internet yakuweho n'ingabo cyangwa se na Kinshasa, n'ubutegetsi bwa Kinshasa nibwo bwamaze ko bukuro iyi internet. Ubwoba ni bwose rero baratekereza ko nyuma yuko bisubije uyu mujyi wa Uvira ku mbaraga cyangwa se bawugiyemo ku mbaraga ibyari byateganyijwe ntibabikore, baratekereza ko M23 igomba gutangira kubagaho ibitero. Bityo rero impamvu bako iyi internet nayo turaza kugenda tuyibabwira muri iki kiganiro cyacu. Upfa kubana natwe gusa ntujye kure, kuko amakuru yo twabateguriye ni menshi cyane. Muri Uvira rero naho muri Warikare Prito naho hari amakuru menshi cyane arimo kugenda avugwa, cyane rero inkuru ziri kuri front page nuko umutekano watangiye kuzamba cyane muri iki gice cya za Kiboa, aho amabariyeri yabaye menshi cyane, bariyeri zabaye nyinshi cyane ku buryo byatangiye kugenda biteza umutekano muke hano muri Warikare. Gusa abazi neza Wazalendo aho bari ibi ntago birimo kubatungura, kuko ahantu hose bari ikintu rwose habwirwa n'amabariyeri ajya atandukanye cyangwa se yo kugenda akuramo abaturage ikigendanye n'amafaranga, muri make nayo kwambura abaturage. Ibi nabyo rero turaza kugenda tureba n'izindi update nyinshi cyane zibiri kubera hano muri umujyi wa Uvira, ndetse no hirya no hino ku isi. Byose turaza kugenda tubigarukaho. Reka tubanze dutumikire abadutumye duhite tugaruka n'amakuru mu buryo burambuye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produit z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produit zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo,
amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Ku bari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'Amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya ya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 tubahaye ikazi muri Prime Health Infinity. Yes, reka rero amakuru yacu tuyagaruke cyangwa se tuyinjiremo mu buryo burambuye. Ni amakuru rero nifuza ko duhera hano muri uyu mujyi wa Uvira, tukareba amakuru akomeje kugenda asohoka cyangwa se akwirakwizwa ku marezo sosiyo hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bikaba byamaze kuba binagenda bigera no hirya no hino muri aka karere k'ibiyaga bigari, bigendanye nuko abenshi bakurikirana cyane ibiri kubera hano muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko rero amakuru ari kutugeraho nuko biri kugenda bihubizwa ko Wazalendo bamaze guca igikuba hano muri umujyi wa Uvira, bemeza ko M23 ngo igomba kuva no mu mujyi wa Bukavu nkuko n'ubundi yavuye muri za Uvira. Ku murongo wa telefone rero Vincent yamaze kuba ahagera kugira ngo twinjirane muri iyi nkuru cyangwa se muri izi ngingo z'ingenzi tugende tubagezaho amakuru mu buryo burambuye, hanyuma turebere hamwe ese ibi bintu biri kuvugwa imvo cyangwa se inkomoko yabyo ni yihe, ese birashoboka, bihagaze bite? Vincent wewe neza? Uri neza fighter? Urakomeye? Ndaho nakomeye. Yangira ngo amaze kubyumva tayari, ndagira ngo amakuru yacu cyangwa se ikiganiro cyacu tugihere hano muri uyu mujyi wa Bukavu. Ubwoba ni bwose mu mujyi wa Bukavu, naho abaturage ngo bamaze kubibwamo ikintu kijyanye no kuba ngo M23 ngo igomba kuva no muri uyu mujyi wa Bukavu. Ubu rero hategerejwe gusa byonyine kugira ngo bumve reaction n'ubundi AFC iri buze kuvugaho, naho ubundi ngo igikuba cyacitse mu by'ukuri kubigendanye no kuba ngo bashobora no kuva hano muri umujyi wa Bukavu nyuma yo kuva muri Uvira, ndetse ibintu bikaba bimeze nabi cyane. Ni ibintu Wazalendo ndetse na bamwe mu banyamakuru bakorana na Wazalendo batangiye gutangaza ku mugoroba nyine nkuko naho bivuga kugira bace igikuba. Akaba ari ibyatangiye ubwo Colonel Nanga, Bertrand Bisimwa, Raoul Kanyoka, Freddy Kaniki ndetse na Moise Nyarugabo bageraga mu mujyi wa Bukavu, ariko bamwe bari kohereza bari kujya Kamanyura. Yego. Ubwo bahageraga bamwe bagiye Kamanyura, abandi basigara mu mujyi wa Bukavu nka Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa. Bakorera inama kuri college bita Alfajiri. Yego. Bacyakoreye inama rero bamwe mu basosho media influencer b'ubutegetsi ba Kinshasa niyo batangiye gutangaza amakuru bavuga yuko yavuze ko ngo kubera igitutu cya diplomasi cya Kinshasa ngo batangiye kuva mu bice bitandukanye, ngo noneho ko bigeze no ku mujyi wa Bukavu. Ariko ako ngabo bakaba bahinduye amagambo Nanga yivugiye ubwe. Nanga kuko yagaragaje yuko hari abavuga yuko bashyirwaho igitutu na Kisekedi kugira ngo bave mu bice bitandukanye, noneho hakaba hashyizweho n'itegeko ry'uko bakwiye kuva mu mujyi wa Bukavu kugira ngo ibiganiro bya Doha bikomeze. Yego. Nanga aravuga ati icyo gitutu cya diplomasi ntabwo twebwe aricyo tureba no gutabara abaturage ndetse no kubabohora. Ibiganiro bya Doha twasinye declaration de principe, dusinya koro cadre, niba Kisekedi adashaka kuyubahiriza avuga yuko tuva mu bice twafashe n'igice twavuyemo cya Uvira tukakiba, tugasaba yuko moni twijyamo ibyabayemo twarabibonye. Ati rero icyo gitutu ntakiriho. We abivuga mu magambo meza kandi agaragaza ibyabaye ndetse n'ibyo M23 iri gukora, ariko abashaka kumanipira abaturage ndetse no guhindura imyumvire yabo cyane cyane kugira ngo bapanike, noneho batangire bakora imyigaragambyo cyangwa bagaragaze kutishima ko M23 igiye kuva i Bukavu ibasige mu kangaratete nkako
yasize mu abaturage bo muri Uvira none bari bakwivumbura nicyo bagamije ubona ko guhera ejo kugera uno munsi ababikoraga nicyo bagamije ariko icyo nigihwanye nk'uko wari bivuze ntabyo nanga yigeze atangaza cyangwa ngo AFM 23 umuvugizi wabo Lawrence Kanyuka abe yabitangaza ni ibintu by'ibihimbano byo kugira ngo batera ubwo abaturage ndetse banabatanganyikishe cyane bashingiye kuri situation iri kuba muri Uvira. None se Vice ko nabwo hari nandi makuru nje mu kanya gato nari maze ko navuga ko ngo Kinshasa yabari bo batangiye gushiraho igitutu ngo amahanga yaba yatangiye kubashiraho igitutu nyuma yuko ngo bagiye muri uyu mujyi wa Uvira kandi bari bazi ko hagomba kujyamo ingabo ziri netere. Ibi byo ayo makuru wayamenye urabivugaho iki byo bimeze bite? Ni ibinazi igihe byo ya communauté mpuzamahanga yaba communauté de région de Grand Lac abaturage batandukanye bagize kano gace k'ibiyaga ibihugu by'ibiyaga bigari bakunze kunenga Kinshasa n'ubutegetsi bwa Kisekedi uburyo ki AFM 23 yavuye muri amujyi none bagahita bashoramo Wazalendo bagashoramo FDLR bagashoramo FARDC bakazana abacacu ba Blackwater bakazana abasirikare b'Ababiligi ndetse n'indi mitwe itandukanye ikorana n'ubu butegetsi none bagatangira kugirira nabi abaturage cyane cyane mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibyo rero amakomite atandukanye ntabwo yahwemye gushyira igitutu kuri Kinshasa ibabwira yuko ibyo bakoze bitari byo ikababwira uti inshingano za leta nta mwazubahirije ibyo AFM 23 yasabye mwabyubahirije kuko MONUSCO niyo yagombaga kujyamo mwebwe yenda mwari kujyamo ari uko MONUSCO ibahaye uburenganzira bwati dukwiye kujyanamo ariko ibyo mwakoze ni nko kwinjiramo ku buryo mwerekana yuko hari icyo mwakoze kugira mu bufate murangije munakora ibikorwa bibi bakagaragaza yuko ibyakozwe na Kinshasa bitarimo kubahiriza amategeko kandi babikoze mu buryo bwo kwirengagiza kuko iyo baramuka bubahirije amategeko bari kujyamo bagakingira umutekano w'abaturage amazu yabo ntasahurwe insengero zabo ngo zisenywe ku buryo bigaragara ko ari ibintu leta yari yapanze kandi ibikora mu buryo bwo kwimura ku baturage bari bakiriye AFM 23. Icyo gitutu cyo kiriho yaba ari ibihugu biri hano hafi bituranye na Kongo yaba ari n'imiryango irengera uburenganzira bw'ikiremwa muntu barimo barashyira igitutu kuri Kinshasa ibyo abantu bavuze ibyo nibyo. Ariko kandi ku rundi ruhande ndagerageje iyo nkuru rwose kuyishyira kuri Facebook page yacu mbona abantu benshi baravuga ati se ibyo uko ndimo ndabona comment nyinshi zirimo kuvuga ngo M23 ngo rwose ngo igomba kuvamo ngo kuko ngo politike ngo batangiye gutsindwa ndabona ibintu byinshi ari byo bari kugenda bandika tubundi ntago bakabaye baravuye muri gice nkara muri Uvira nkuru ya mujyi gutyo bira mupangu rwose ngo bawuvemo ati niwo mujyi bavuyemo nkura ati rero birashoboka ndimo none ni comment zigiye zitandukanye ariko service uyu mujyi kuvamo kwa M23 byo ntibishobora kuba ari strategique nka za strategique tujya tuvuga nuni zo kugira ngo isi ibanze imenye mu by'ukuri Wazalendo impamvu mivuga niki imanye Kinshasa kuko uyu mujyi M23 kiwurimo urebye wari utuje wasaga abaturage ari gukora ibikorwa byabo si byenda bamwe bari barahunze twumvaga impunzi ngo niki byose ariko hari nta video mbi twigeraga tubona ziri gusohoka ariko aho bagereye muri umujyi wa Uvira ndavuga Wazalendo ndetse na FARDC buri munsi ngaba bakubiswa kandoyi ngaba ababoshwe ngaba basahuye n'iki byose ngaya amasasu ya turiturira buri joro byatangiye ku bindi ibi ntabwo byaba ari nko gushaka kugaragaza mu by'ukuri Kinshasa M23 yashatse kugira ngo ikore ariko abantu ntibabisobanukirwe. Nibyo rero Freddy Kaniki yavuze aravuga iti buriya muri strategy zo kurwana urugamba nk'uru ruba rukomeye hari byinshi bikoreshwa gusubira inyuma gufata ibice ukabivamo kudenonsa kwamagana ibyo byose ni ibikorwa umutwe twaje intwaro ukoresha kugira ngo werekane uburyo abari mu kaga babayeho. Ubu nabyo rero 23 urabizi yuko muri diplomasi harimo byinshi iyo uganira n'umuntu hari icyo wigomwa nawe akagira icyo yigoma kugira ngo ugire icyo ugeraho. Hano rero M23 yigomwe no mujyi ariko ari n'umutego wo kugira ngo urebe uburyo FARDC ndetse na Wazalendo n'ubutegetsi bwa Kinshasa bitwara biza kurangira bitwaye nabi nk'uko n'ubundi AFM 23 yabigaragaje ati byabaye muri Warikare ibyabaye za nturo abizi yuko M23 yavuye bakatwika ndetse na za moto yavuga iti turahavuye ariko akaga abaturage bazahura nako
tuzababaza mwebwe tubasigiye. Leta rero yagiye ahubwo yahise yiyambika ubusa. Bimwe 23 yerekanaga n'uburyo yari yabakinnye unavuga umutwe wo kugira ngo irebe uko bitwara, batangira bitwara nabi bagwa muri wa murongo mubi n'ubundi 23 yari yerekanye. Nico gituma nkubwire yuko rero za strategy zose 23 ibikoresha ni mu buryo bwo kugira ngo mu ijambo rimwe yambika ubusa ubutegetsi bwa Kinshasa, kuko bagakwiye kuba baza gukora nka leta bakora ibitandukanye nabyo. Ibyo banavugaga yuko abaturage bagenda bahuha mu buryo butandukanye. Hari amafoto nabonye agaragaza uburyo abaturage bari muri Uvira ko FARDC iri kujya ibaka amatelefone, abazarendo, ingabo z'abarundi ndetse na FDLR, utayitanga bakakuboha cyangwa bakakurasa nk'uko n'ubundi abantu bamwe nabonye bagiye babigaragaza ku mbuga nkoranyambaga zabo abariyo mbere yuko internet ikurwaho. Vise uhise ujyaganisha ku cya internet, birasa naho bihuriye n'ibyo bibazo byose. Internet nayo ngo muri Uvira yakuweho, bafite ubwoba. Urabonye ko hagezemo abacancuro, kandi iyo hageze abacancuro ngo bagiye gutangira ibitero hanini cyane byo mu kirere. Rero ngo Kinshasa ngo cyangwa se izi ngabo ngo zishobora kuba zagize ubwoba ko M23 ishobora kuba yakwifashisha iyi internet ikakoresha drone ikabarasa. Iyi internet ngo handi bakavuga bati abaturage bari gufata amavideo, internet bakayifashisha bagashyira kuri rezo sosiyo biri kubera mu mujyi wa Uvira, tukajya hanze bagatamburika. Iyi internet iki cyaba ari igisubizo kuba bakora internet Vincent? Buriya mu ngamba ubutegetsi bwa Kinshasa bukoresha mu buryo bwo kurwana n'intambara banganyemo na ASM 23, harimo n'uburyo bwo gukoresha itangazamakuru ndetse n'ubundi buryo bwose bushoboka bw'itumanaho kugira ngo bayobye abaturage. Urumva rero yuko barakoresha itangazamakuru mu buryo bwo kugaragariza abaturage ko ASM 23 idakwiye kugirirwa icyizere ko igiye kuva mu mujyi wa Bukavu, noneho bakabona umujyi wa Uvira bitari buze gukora kubera yuko M23 yahageze abaturage bakagira umutekano. Noneho yahava abasirikare ba FARDC bazarinda abacancuro, FDL ndetse n'ingabo z'abarundi baba bahari, umutekano ukabura, hakitwa abantu benshi ndetse hagasahurwa n'abantu benshi n'isengero z'abantu zigasenywa. Ayo mavideo rero akajya hanze n'ubundi hifashishijwe ya internet leta yabageneje. Babona rero ntacyo bari buze gukoresha kugira ngo ibyo ibikorwa biri gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa n'ibigaragare. Bafashe ingamba nyine yo gukora internet kugira ngo yaba ari umuntu uhamagara akoresheje uburyo bwa none cyangwa akoresheje WhatsApp, akoresheje n'indi mbuga nkoranyambaga, ntabashe kuba yavugana n'uri mu gice gikontorwa na AFC 23 cyangwa mu bindi bice. Nanone ntabe yakumva radio, ntabe yanabasha no gutelefona. Ibyo rero mu buryo bwo kugira ngo nabyo bashyira abaturage bari hariya mu bwigunge, noneho babura uko bahanahana amakuru, babona uko bategeka mu buryo ariko bw'igitugu, bano mu bwigunge nta buryo bwo kubasha gukominikana. Burya inzira ya communication iyo uyimye umuntu uba umwimye ikintu gikomeye, kuko ntabasha kumenya ibiciro uko bimeze, ntabasha kumenya amakuru ya bene wabo, ntabasha kumenya nka kiriya gihugu kiri mu mutekano muke uburyo ibice bitandukanye bimeze. Ibyo nabyo ni ingamba ubona ko leta yafashe kugira ngo AFC 23 kuko perezida ryaho riri hejuru kandi rikoresha abenshi abaturage bari muri uriya mujyi, ntibaje kubona amakuru nyirizina y'ibiri kubera hari. Ikindi, niba abanyamakuru cyangwa abasocial media influencer batihanganira kubona ibintu biri gukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa muri uriya mujyi, bahita babigaragaza bakabidenonsa, ntabwo Kinshasa ibyishimiye nabyo, iravuga ati bimwe M23 dushinja. Barahita babona ibimenyetso, barabona video zisirikira, babona uburyo abantu baboshywe, babona uburyo abantu bari kwitwa, kuko nta mu gitondo mbere yuko bayikura hari hamaze gutangazwa ko hamaze kwitwa abandi bantu bagera mu 8, abagera muri 13 bakomerekejwe n'amasasu n'ubundi yarashwe na bamwe mu bazari n'aba FARDC. Ibyo nabyo urumva ni ibintu biza kubasiga isura mbi, noneho mu buryo bwo kugira ngo bidakomeza kuba spread, bakakura internet n'ubundi buryo bwose bw'itumanaho bwatuma abaturage bahana amakuru, cyangwa se n'abantu muri M23 nabo bahana amakuru n'abantu bari mu mujyi wa Uvira. Icyatumye nanone biba cyane buriya itateje umurindi wa birabintu, umugore wa President Kaniki ari hariya muri Kamanyura yavuze yuko yagerageje kujya telefona inshuro nyinshi
abaturage bari muri Uvira bakimara kuvamo nka M23 ababaza uko ubuzima bumeze. Ibyo nabyo urumva niba Kinshasa yabyumvishe ntabwo yagubwa neza kuko uhita yumva yuko abayobozi bo muri Twirwaneho, abayobozi bo muri AFC M23 bari hafi y'abaturage bari muri Uvira bashaka kurara bamenya amakuru y'ibyabereye hariya byose. Ariko se ubundi vise none ubwo Kinshasa agenda ko yatangaje ko yavuze ko ngo abwiye abaturage bike niba warumvisha ijambo yatangaje avuga ati mbabwiye bike hari ibindi nzavuga tugeze muri Uvira. Ubwo twavuga ko buranaco ari ikimenyetso kigaragaza twabyita ikimenyetso kigaragaza ko bagiye gusubira muri Uvira ndetse banarakaye. Ikindi bikaba ari n'ibi bimenyetso by'izi ngabo bari gupakira hano muri Uvira kubera ubwoba aba bari kurwana ku ruhande rwa Kinshasa. Ibyo byose ni bimwe mu bituma nyine Kinshasa ifata izindi ngamba ikavuga iti amakuru babona bayakesha abaturage bari hano na interineti. Ati biriya yavuze yuko azavuga bagezemo azabivuga nyine kubera yuko azaba yaramenye ubuzima babayemo, noneho bafata ingamba zo kuba bahagaruka kubera ubuzima batishimiye abaturage basize babayemo, uburyo bafashwe, umutekano mukeya ndetse n'uburyo babura ibyo kurya. Kuko nabonye hari ikintu maze kubona n'ubundi umwe mu baturage yabwiye Freddy Kaniki yaramubwiye ibibazo birimo hano ni byinshi kubera yuko yaba ari abasize amazu yarasenywe, yaba ari abafite ubucuruzi bwarangijwe. Ati ni ibibazo byinshi ku buryo n'uwari ufite amafaranga nibura kuri banki kuko banki zari zigikora, ati yabuze n'uburyo ayatwara. Ati ibyo byose byabishyize mu kangaratete n'ibitaro ntibigikora. Aravuga ati rero ibyo nzavuga bindi nzabivuga ngeze mu uno mujyi. Urumva abanyepolitike baba bafite na strategy nyinshi zo kuyobora abaturage no kugira icyo bababwira. Ahangaha rero ntabwo ibyo yamubwira byose wabimenya kuko akaba no kubihindura none ibyo ari kuvuga none bitewe n'uko situation imeze, ejo akaba yavuga ibindi bitewe n'uko ikibuga cy'imirwano gihagaze cyangwa bitewe n'aho ibyo yifuza kugeraho bigeze. Ariko burase twanabara ko ashobora no kubivuga mu rundi rwego kugira ngo tume n'abo abaturage nyine bumva ko bari busubire muri Uvira vuba, kuko ntekereza ko abaturage bari hano mu buhunzi hano za Kamanyora, urumva ko ntabwo babayeho neza, amazu yabo yarasenwe, urumva afite agahinda hano. Ubwo rero ntekereza ko no kubabwira ngo baraje ngo ibindi arabibabwira Uvira ni nko kubereka ko vuba ubwo bari bugeho nabyo wenda byashoboka. Nibyo nyine nabyo rego umunyepolitiki afite ingamba nyinshi zo kugira ngo yigarurire abaturage. Urabona ko nta baturage bari Kamanyura baravuga bati inzu twakodeshaga amadolari 10 yageze ku madolari 15, ya 15 yaba amadolari 20, y'amadolari 50 yaba 60, amadolari 30 yaba amadolari 70. Ati ibyo byose biratuma tuburaho dukinga umusaya hano twahungiye Kamanyura. Ati turifuza ko twasubira n'ibacu kugira ngo turebe yuko imibereho yakongera kuba myiza. Ibyo byose rero iyo uri umunyepolitiki ukumva umuturage ubwira yuko urwanira, ubwira yuko waranira uburenganzira bwiwe, aravuga ibintu nk'ibyo by'amaganya, ugomba kumwereka yuko wifatanyije nawe kandi ufite ingamba ndetse n'uburyo bwo kugira ngo umurinde ibyo bibazo yahuye nabyo. Ibyo byose rero urabibona ukabona ko aricyo bigamije. Wanareba uze kureba nk'amafoto ya Freddy Kaniki ejo ubwo yavugaga, urabona yuko agaragaza umunya mu maso nk'uko abaturage nabo babaye, akagaragaza yuko yifatanyije nabo. Strategie politique zose arazizi no kuzikoresha, urumva n'amagambo yo kuvuga ntabwo yabura ibyo avuga bituma kandi bumva yuko ari kumwe nabo. Bityo tubaye nk'abagarukara n'ubundi hano muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi niho tukiri, biragaragara ko hari ibitero bikomeje kugenda bitegurwa. Abamilisiteri barimo baraza. Ejo twari twabonye abasirikare benshi b'abacancuro cyangwa se n'ubundi b'abarundi, amabatayo 4 y'abarundi yarinjiye aza ndetse gufungira ku mwegege cyangwa se hariya ku mbibi za Uvira hateganye na M23. Tubona abacancuro baza. Hari amakuru avuga ko ngo hari abandi biteguye kwambuka muri aya masaha cyangwa se muri uyu mugoroba, ndetse ngo amakamyo abapakiye n'iki byose ngo bikaba bihagaze kuri za Kavimvira. Bihagaze bite iby'abarundi bagiye kwambuka? Ni byatangiye mu gitondo aho ingabo z'abarundi nyinshi zari ziri ku mupaka wa Kavimvira. Kavimvira ni umupaka uri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Burundi. Ivuga rero nk'uko sosiyete sivile yo mu Burundi bivuga, ikavuga ko
ari izigamije n'ubundi kujya gufasha FARDC na Wazalendo ndetse n'abandi barundi bari basanzwe bari mu biriya bice ndetse n'abacashuro bidafite n'abo mu mutwe wa FDLR. Amakuru yo societe civile yavuze ko aba basirikare b'Abarundi bazindutse mu gitondo kare cyane bajya kuri rompo ya Kavimvira, noneho batangira koherezwa mu bice bitandukanye bya Uvira ariko banyuze kuri axe ya Plaine de Rusizi. Bakavuga yuko Plaine de Rusizi irimo impande zombi, hari uruhande rurimo ingabo za Kongo, hakaba hari uruhande rurimo ingabo z'Abarundi FDLR ndetse n'aba basirikare baye M23 hakaba hari igice bafite cya Plaine de Rusizi. Bakaba yuko igihe ku gihe ibintu bikobora kuba bibi. Wacinja no ku magambo ko Rugabo yavuze wenda ukivuga ku magambo ya Rugabo, reka tubanze tuyumvisha abantu tuyinjiraho nibura abana byumvisha. Abanyamurenge dufite ikintu kimwe, ico turwanira no kugira ngo tubeho mu gihugu cacu dufite amahoro, tubeho nk'abandi bakongomani, nta kindi dukeneye. Leta y'u Burundi ni muhaguruke muve ku butaka bwa Kongo. Twarababwiye ngo biroroshe kugira ngo tubaheze inzira, kandi biroroshe kugira ngo nimwanga tubashorere tubajane tubageze iwanyu. Twabakuye Bunagana tubagejeje hano ubunyine Kavimvira. Ico dushaka twogikora twobashorera tukabinjiza mu gihugu canyu tubishaka muri ico gitondo. Ariko tubabwira igitondo n'umugoroba mukava mukanyura Rumongi mukambukira Baraka mukazamuka mu bibogo bwo mugashaka kuzamuka kuri zero. Twabakubitiye kuri zero tubakubitira ahantu hose. Mushaka iki muri mukugira ngo tuzozi Bujumbura? Ntabwo duhe tuza mu gihugu canyu nti tuzoza kubatera, ariko aho dushaka twohakandagira tubikeneye. Gusa ico dukeneye kugira ngo turinde umutekano wacu n'abacu, ariko Burundi mugende mukemura ibibazo zanyu. Tubageneye ubutumwa buvuga ngo ni mugende. Nimwanga twarababwiye ngo tuzobashorera. Yuko biratworoheye kabisa nakando gato. Ubu nyine none ikibazo nuko muzogatanganika mufite kiba ingorane. Yuko twabahaye ubutaka ambuke birabananira. Ubu nyine tuzobanyuza muri Tanganyika, abandi ko baranyura za Kalemi, abandi ko baranyura muri Bugari, abandi ko baranyura muri Baraka. Ko murajahe gusa ngo destination ko muraza mu Minembwe, mushake ke ko Banyamurenge. Nta kibazo dufitanye n'Abarundi, mutahe musubira iwanyu naho twebwe turi amahoro. Ikibazo cacu tuzacekemo. Abanyamurenge twakomeza vise agara Rugabo nawe afande Rugabo, Colonel Rugabo aragaragaza ko Abarundi bakomeje kwisukiranya cyangwa se kwinjira hano muri uyu mujyi wa Uvira cyangwa se muri hano muri Plaine de Ruzizi niyo imurenge, ariko we akavuga ko bakwinjira batakwinjira, agakomeza akabura nka cyajya ati rwose twe turaza kubakubita turabasubizaho ku nabi. Aravuga ati tuzabasubizaho ku nabi twinjira i Burundi niho badashaka gusubirayo. Ati nibakomeze baze, twabakuye za Bunagana twabakuye ariko bizababera bibi. Ikigaragara nuko ingabo z'Abarundi ntabwo zishyirwa kubera ko ibyo president aba yari yabashutse yuko baje gukubita ngo abantu badafite imbaraga. Byabaye le contraire rero abayobozi yaba ari umuyobozi wa CNDD-FDD yaba ari umuyobozi w'ingabo Premier Nyongabo yaba ari president w'igihugu bose baba nk'abaguye mu kantu. Bagira itorero ryo gutsindwa cyane cyane Ububirigi bugakomeza bubashora babwira ati nimugende muzabatsinda tuzabaha intwaro, bigatuma bakomeza kohereza abantu bakomeza gupfira hari. Akiyongeraho bari turupfu ry'ibuye kubona amafaranga ari amadolari babaha nayo Kisekedi akagira urwo yishyirira mu mufuka, Evariste akagira urwo ashyira mu mufuka, ndetse n'abari abayobozi bakuru bo muri FNDB ndetse na CNDD-FDD. Ibyo byose rero bakabigura abaturage ba Kongo ndetse n'abasirikare b'u Burundi baza kugwa hariya. Ntabwo mbibona ko bizabagwa neza mu bihe bitandukanye nk'uko nagiye mbibona n'ubundi mu bindi bihe byagiye bibagendera. Abafashwe n'ubundi AFC 23 bamwe baratanzwe mu Burundi ariko abandi baracyafitwe n'ubundi na AFC 23 kubera ko Burundi bwabahakanye. N'ubundi hari abazafatwa nabo bagumanwe n'u Burundi, bagumanwe na AFC 23 CNDD-FDD nyine yo Burundi yabahakanye, abandi bapfe nk'uko n'ubundi bagiye bapfa. Bizi yuko hari abasirikare barurwa mu gihumbi. Ubundi bavuga yuko baguye mwa kiriya kibaya cya Rusizi. Ubundi hari abandi bavuga 500 nabo baguye muri rwa rugamba rwa Ruvungi. Urumva abo bose ni ibihombo bagenda bahura nabyo. Rugabo rero ibyo avuga arabivuga ashingiye kuri izo fagite zose. Ntabwo bizabagwa amahoro none cyangwa ejo, bashobora guhura n'ingorane zikomeye kandi kurenza izo bahuye nazo mu bihe bitandukanye. Vise hano hari inkuru mbonye y'abakongomani ni propaganda, niba ari AI niba ari iki ivuga, ni inkuru mbona yanditswe ni kuri X igaragaza wa musirikare twa Ezekiel Gakwerere umwe nyine iyo nkuru bari kuyikompara n'umupolisi wa M23 nawe wayibonye bavuga ngo
Bagiye muri 23. Iyi foto se urayivuga, urabona iyi foto se yayiburiye Naba dutesha umwanya abo ngabo. Yaje rwose barashiramo buriya Kongo rega. Kongo kubera ko ibintu byabaye nk'ibibatangatanga. Babagira ngo barebe ukuntu nabo bacanabikisha abantu badasobanukiwe, ariko bakibwira yuko abantu bose rero uko byabacanze n'abandi bizabacanga. Iyo foto nayibonye Gakwerere bashyiraho fureshe ku mupolisi wa 23 wicaye, bamwerekana ko ari Gakwerere, ariko ni ibinyoma nyine. Ni uburyo sina AI nibura bakoresheje ngo mufate bamwicaze hariya, ahubwo ni furete bashyizeho bagaragaza ko ari, ariko ntabwo ari. Ya ubwo rero vise twivugiraga kuri izi ngabo z'abarundi zirimo kugenda zigenda zinjira, nyine nuko karagaciyemo akantu k'aka breaking news kaba gakenewe rwose kukanyuzaho. Ubu rero hari abagiye kwambuka za Kavimvira, cyangwa ahubwo muri amasaha twe tuvugana bamaze no kwambuka. Nakubwiraga ko guhera mu gitondo bambukaga, n'aya masaha n'umubi baracyambuka, kuko bizagera ku wa gatanu nk'uko babivuze bacyambuka. Nibambuka ariko bashobora kuzasubirayo nabi. Rugabo arahari naza yabwira ati kwikiri. Nabonye rwose umurimo bakamasa rwose byo kuvuga byo bisa naho nabo wapi rwo n'ubu bikurikirana neza. Vise ahantu bita muri Warikare rero naho ibintu bimeze nabi cyane. Muri Warikare hari amakuru mashya dufiteyo, ariko ntabwo ari meza, kuko nta makuru n'ubundi yo guhohotera abaturage ari kugaragara hano muri uyu mujyi, cyangwa se muri za Warikare, nko muri za Kibuwa n'ahandi hagiye hatandukanye. Nibyo nta makuru atari meza avuga yuko Warikare nyine hari bariyeri nyinshi zashyizweho na FARDC ifatanyije na Wazalendo mu bice bitandukanye, bigateza umutekano muke ndetse n'intugunda mu baturage, cyane cyane kuri axe ya Kibuwa Rimangi, nk'uko amakuru ava muri bino bice abivuga. Bakavuga ko rero guhera mu gitondo umutekano utari umeze neza kuri axe Rutieria Kibuwa Rimangi, ni muri groupement ya Ihana muri territoire ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru. Bakavuga yuko rero ibyo bikorwa kandi bidahagarara, bikomeza kubuza abaturage umutekano ku buryo bukomeye. Bakaba ko izi bariyeri zagiye zubakwa na FARDC mu bihe bitandukanye na n'ubu zigihari, bigaragaza yuko abaturage bakomeza guhohoterwa ku buryo bukomeye, kandi hari n'abaturage bagenda babura ubuzima bari kuri izi bariyeri. Nk'umwami bita Mwami Kitwana Nguru Serafe, ni umuyobozi wa groupement ya Ihima, akavuga ko izo bariyeri babarura ari nyinshi cyane kandi zikoreshwa mu buryo bwo kwaka amafaranga mu buryo butemewe n'amategeko, ari Wazalendo bikora ndetse na FARDC. Bakagaragaza ko abataximeni, abamotocycliste, abacuruzi bahanyura bategekwa gutanga amafaranga runaka kugira ngo babe batambuka, kandi ntibagire na gitasi bahabwa. Bakabigaragaza n'amafaranga atangwa mu buryo butemewe n'amategeko, bakagaragaza uburyo hashyizweho igiciro cy'amafaranga agomba gutangwa, utayatanze akahasiga ubuzima. Uyu mwami Kitwanwa Nguru Serafe akabigaragaza n'ibiranga by'abaturage, ndetse umuyobozi uhagarariye umuyobozi wa gakondo akavuga yuko ubwoba nabwo bukomeza kuba bwinshi mu baturage, cyane cyane kwizi axe nyine abantu bakunda gukoresha cyane bakora ubucuruzi Kibuwa cyane. Mwami rero Kitwana Nguru Serafe akagaragaza yuko leta ikwiye kugira icyo ikora kugira ngo izi bariyeri zashyizwemo na FARDC hano muri Kibuwa Rimangi zikurweho, kugira ngo abaturage babe bakisanzura mu buryo bufatika, kandi bere gukomeza kubuzwa umutekano amanywa n'ijoro. Reka twigarukire ku bigendanye na diplomasi. Ariko vise twabonye mu mujyi wa Bukavu turimo turareba ibiri kubera Igoma, ariko se nko mu mujyi mu biri kubera za Buvira, nko mu mujyi wa Goma ho byifashe bite ku bigendanye n'ubukungu cyangwa se na ekonomi? Ese byifashe bite muri za Bukavu? Ubona ko batangiye kugenda baterwa ubwoba ko bashobora kwisanga bavuye mu biteye bite ibyaha hantu? Bukavu nyuma y'inama nyine yakozwe na Colonel Nanga, abaturage baratuje, ubundi ubucuruzi burakorwa, ingendo zo mu mazi zirakorwa, ingendo zifashishije amamodoka uva za Kamanyura ujya Bukavu zirakorwa, uva Bukavu ujya Goma ukoresheje ubwato, ingendo nta kibazo, unyuze za Minova ndetse n'ahandi.
ibyo nta kibazo kirimo nubwo iyo mabanki nyine agifunze. Ibyo ni ibibazo byo ubona ko bamaze kumenyera, cyane cyane abizi ko AFC makumyabiri na gatatu yagiye ivuga ati tuzabareka bakoresha amafaranga y'amarundi, bakoresha amakongomani, bakoresha amagande, amanyarwanda, amatanzania, amadolari, atyo bazabona yose bazayakoreshe. Icyangombwa nuko bakora transaction zabo kandi batuje. Icyo bari bakeneye kurenza ibindi ni umutekano. Ubona yuko ikibazo bagifite nyine n'icyuko amatransaction bancaire kugira akorwe bigoye, kuko nta banki bafite, ariko bakavuga yuko n'ubundi akadeko bazakomeza kugateza imbere kabe kakora kandi bagirana umubano n'amabanki atandukanye, yenda be yashyiramo amafaranga y'amabanki mpuzamahanga nk'uko bagiye babitangaza. Ikindi ni uko mu mujyi wa Goma ho urebye cyane cyane ikintu kiwuranga kurenza ibindi ni isuku. Ugereranyije umujyi wa Goma muri 2023 ukawageranya na 2025 wagira ngo wageze mu bindi bihugu bisanzwe bizwi n'isuku. Ntabwo ari ahantu hagaragara nk'uko hagaragara hakiri FARDC ndetse na Wazalendo. Ubucuruzi bwo urabizi ko umujyi wa Goma ni umujyi ubamo ubucuruzi ku buryo bukomeye, nakita ubucuruzi mpuzamahanga. Nta kintu watakira mu mujyi wa Goma ngo kibure, cyane cyane biva mu nganda, iby'ubuhinzi ubona bihari, biva mu kiyaga, biva ku matungo. Ubona ko ibintu bihari nta kibazo kidasanzwe bafite, keretse n'ubundi cya kibazo bahuriyeho kiri financier, kubera ko amabanki adakora nk'uko n'ubundi nanga ndetse n'abahagararira AFC makumyabiri na gatatu bagiye babitangaza. Ingamba bafite zose ni zimwe rero zo kugikemura, gushaka amabanki. Ariko kadeko irakora, ndetse hari indi banki yari yatangiye nibanza ari Access Bank sinyibuka ne. Halo baratanga gutanga inguzanyo, kuko mu makuru duheruka mu kiganiro n'itangazamakuru bavugaga yuko izatangira no gutanga inguzanyo. Ubona ko byerekeranye no gukoresha amafaranga y'amanyamahanga bari kugenda bimenyera, yaba gukoresha amarundi, amanyarwanda, amagande ndetse n'amadolari. Ubona ko ari yiganje cyane. Vise ngaho tugezeho update rero kugira ngo tukurekure, kuko dusigaje iminota urebye itarenze n'ubundi twabara ko ari nk'itatu gutyo niyo dusigaje. Reka duhere pingaho bivuga yuko M23 yateye ibirindiro by'ingabo za leta mu gace ka Mbopi. Kureba niba AFC makumyabiri na gatatu iza kubitangaza cyangwa ibivuguruza. Amakuru atandukanye n'avugwa mu bice bitandukanye bya Kongo nuko bari kuvuga ko Igoma hashobora kuzaza umunyamakuru bita Peru Ruwara uba mu Bubiligi, ko mu minsi yaho bashobora kuhaga nk'uko twabonye ibinyamakuru bitandukanye byo muri Kongo bibyandika. Ariko ibyaha byose ashinjwa n'ubushinjacyaha bwa gisirikare, akavuga yuko bagiye bavuga yuko yarabawe hafi n'ingabo z'u Rwanda, yabihakanyakana ibyo byaha byose ashinjwa birimo n'ubugambanyi. Mu Burundi naho hateguwe amasengesho y'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD ngo yo gushimira Imana ndetse no kuyisaba imbabazi ngo bitaragenze neza, ariko abaturage bagashingira ishyaka ry'uko bari kwaka abaturage amafaranga kugira ngo bategure n'amasengesho mu buryo bw'imbaraga. Mu Bugande naho nuko umusesenguzi mu bya politike muri Uganda witwa Frank Gashumba yatangaje ko iyo arebye uburyo Robert Kyagulanyi uzwi nka Bobi Wine yiyamamaza, ngo yiyamamaza atagamije kuba umuyobozi, ahubwo agamije kugira ngo yibonere amafaranga we n'ishyaka rye rya NUP. Akavuga yuko agamije ko abatagamije gusarura amajwi yo kumugira perezida. Tusimukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, havuzwe yuko indege Trump agendagamo yagize ikibazo, bakabona ibaye nk'ihiye igahagarara by'agahe gatoya agahindura urugendo. Ivuga mu Rwanda nuko naho ibinyamakuru bitandukanye byo mu Rwanda byanditse ko inyandiko z'iperereza zagaragaje yuko Juvenal Habyarimana yashatse kwica perezida Yoweri Kaguta Museveni nyuma yuko ingabo za RPA inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora u Rwanda mu 1990. Ikindi nuko mu makuru y'imyidagaduro nuko DJ Toxi ukekwaho ibyaha birimo kwica bidaturutse ku bucake, gukoresha ibiyobyabwenge, guteza impanuka, agahunga n'ibindi, yakatiye iminsi 30 yo gufungwa by'agateganyo. Bikaba byemejwe kuri uyu wa 21 Mutarama 2026
n'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwanzuye ko afungwa iminsi 30 y'agateganyo akaba agiye gukomereza nyine gutegereza urubanza rwe muri gereza ya Nyarugenge afunze nk'uko urukiko rwabyanze. Numva twatoreza twaza gukomeza mu yandi masaha. Yes, reka duhirira hanga Vincent, urakoze cyane. Yes, nguko rero ni mugenzi wacu Vincent twari turi kumwe muri update, ngira ngo amakuru yacu rwose tuyahiniye ahangaha, turaza gusubira mu yandi masaha. Mukomeze munogerwe na gahunda zacu, turabakunda cyane, mwakoze kubana natwe. Ciao.